Šta će ti Maldivi, idi, ovo je ljepše nego na Maldivima. Ljubi, neki izletiš danas, a? Šta kažeš? Da. Kamo ćemo? Na otok Rab. Aha. Šta ima tamo? Lijepo, a? Lijepe plaže Da? i vidjet ćemo plaže, vidjet ćemo Ona ciganku plaža Ciganka. i Sahara. Aha, dobro. Vidimo se tamo, a? Da. Ide. Evo ga još jedan Titanic. Vidi ovčice. Kamenje jedu. I komodu. Uopće se ne kuže, a? Da. Plaža Ciganka dolje. Rajski trail. Plaža Ciganka. Sahara. Ići ćemo do Ciganke i kasnije do Sahare, samo ne znam kako, morat ćemo tu malo trailati do Sahare. Pod Pećine, Kaštelina, Livačina, Rajska plaža, ovo ćemo kasnije pogledati. Ajmo akcija. 621, Cigančica. Trailamo do plaže Ciganka. Bio je stvarno kao u Sahari, vidio? Da. Ovo je nestvarno, ko da nismo u Hrvatskoj, vidi. Jako lijepo. Ko da smo na Maldivu. Ljubi, gdje je? Evo, Tamo. Šta, Cigančica? Da. Kako je dobro. Idemo. Kako je, a? Trčkaranje lagano, a? Evo, dolje je i Sahara. Do svih plaža možete doći ovim asfaltom i onda morate malo trailati do plaže. Smo za Lopar. Kozja staza prema Saharici. Tako i treba. Ovo je već ozbiljno planinarenje. Ovog malo. Baš je lijepo. Wow. Idemo dolje. Vidite one bockave biljke. Sahara Beach. Šta kažeš, a? Baš je živi zen ovdje. Šta će ti Maldivi, idi, ovo je ljepše nego na Maldivima. A? Baš je lijepo. Ali jako plitko. Pa da. I nije uopće hladno. Zanimljive su ove biljke na plaži. Ne znam koje je ime, ali oštro je, pogledajte ovo. Daje poseban štih ovoj plaži. Sljedeća stanica, Rajska plaža, je li tako, ljubi? Da. Ajmo, uzbrdo. Gljiva ovo, kao neka gljiva izgleda. Možeš? Da. Evo, stigli i na Rajsku plažu. Ovo je Oriđić, žuti pjesak. Ku u Africi. Stvarno ne treba na Maldive. Je tako? Da, pjesak. I evo nas u Rabu, stari grad. Idemo isprobati i rapsku tortu. Ova teta radi rapsku tortu. Znači badem, šećer, maraskino, korica limuna, naranče, maslo i jaje upunilo, a tijesto je u stvari samo podloga i ovo drugo tijesto, nešto slično ko za tjestaninu. Svega pomalo, a? Ovo je šlajno. Da, to je rapska torta. Rapska torta. Kaj ne? Kaže da je tamo najbolji beach bar, Banova vila. Idemo nešto popiti. Jako je lijepo. Maca. Dobro. Da bi se guzna. Vidi roba kao vijest, vidiš? Viđa i pogleda. Rab na dlanu.
Plaža u Banjolu, raj za djecu, bijeli pjesak, prekrasno. I zadnja plaža koju ćemo posjetiti danas zove se Pudarica. To je tamo negdje dolje, ispod onih brdašca. Evo idemo prema Pudarici ili ti Pudarici. Teško je naći mjesto za parking. Evo ga, to je to, živi zen, ovdje je beach bar, tamo isto nešto. I prekrasni žuti pjesak. I to je divno. Tu ćemo se malo okupati, uživati i onda na cugu i to je to. Pudarica lagano ispod suncobrana. Kuliramo i uživamo. Jako lijepo za djecu. A ovo je s druge strane Jebenica Beach Bar. Pogledajte ovo. Kakvi Maldivi. Top. Zakon. Evo ljubi, zadnji dan Raba. Kako ti se sviđa ovo? Odlično, koliko odlično? 100%. Šta ti je bilo najljepše ono, planinarenje po onim brdima i Ne, šetanje po zabačenim plažama? ne. Nego? Nego, pješte na plaži. Pještene plaže. Meni isto je. Sve preporuke za Rabu. Ćao po se Bog.